number 33. Rancham LA pack number 47. Ringam Rungsung pack number 8. Kui Kui LA pack number 7. Somijing Layson pack number 25. Jihanpeng LA pack number 10. Daushit Ramrer pack number 16. Mayon Singh Kapai pack number 20. Kansoya BS pack number 9. Tazang Kapai bag number 29, Soso Lunglang bag number 21, Apau Kapai bag number 44, Estra bag number 41. Hiping hina SEIKHOR KATAMNAO long with football ngrew migi kachine, Kala TALUI KATAMNAO long with football ngrew migi ta clay players pingwi aming na, rating Zimi bag number 2 na team captain. Rating Zimik, back number 2. Warjibam Rungsung, goalkeeper, back number 1. Warmachu K, back number 14. Wachok Roykhan, back number 8. Warin Horam, back number 21. Taishing Lunglang, back number 19. Bol Rungsung, back number 7. Masobasham Vashum, back number 4. Mirinsham Vashum, back number 11. Ungshung Lunglang, pack number 10. Ningshi Raikhan, pack number 9. Shilan Rungsung, pack number 5. Yaire Kachui, pack number 16. Nganung Ring Vashum, pack number 12. Kasaglan Raikhan, pack number 17. Ngayam Rungsung, pack number 15. Rin Ngayung Lunglang, pack number 18. Bangbay Lunglang, pack number 6. Hibing na TALUI KATAMNAO long wivang Ariwi football matching ngrew migi kachine. Ari match with SEIKHOR versus TALUI. We match how pokaw say players ping na lineup karasa miao lo. Players ping na lineup rasa miao lo. Issue we match how pokaw say. Issue we referee ping na ready nang rai haira. Aji SEIKHOR kala TALUI we match li Mashun Makui yang Megi Gajiping na match commissioner W Kashung. Main referee Shing Guang. Assistant referee number 1 Vating Toy. Assistant referee number 2 Damayo Rakui. Kala fourth official na Honriso Kashung atum na Samira. Itumna players ping na lineup sama manta leilaka players ping na lineup sama manta leilaka razang kahaya yari SEIKHOR really ayarwi na rada clay kala sports sili razang da general conference sili razang da klaya na tum gadong kali ning shinaye ayarwi na kuhiwi na rayang mita clay gadong kalila masod mita leko chain ang soda ishi zingtun we social media Facebook page ZINGTUN TANGKHUL KATAMNAO long the Facebook page kalay ne chili ari shokta kalay we bao bing kala amu bing kadong ka upload sama mandalaye na tum kadong ka na like zang samida share la samilo kala na tum we amuji amu mathala gahaya issue we photographer na amu mathala gahaya kap me ai taklay ne kadong ka na zang laga kachicha we amuji la download zang sa kui paira Facebook page ZINGTUN TANGKHUL KATAMNAO long. Yariping, hapok laki da
Fila long ni sang hari SEIKHOR ena TALUI yari kutong na bang kapya mi say team kanili sambang ka kuisada blue shirt sang dak lehina TALUI players ping ne kala white shirt sang dak lehina SEIKHOR players ping ne ke chi yari ping li chi mi ngai dali Quay into south long laga SEIKHOR basin side kui de ZINGTUN song ya sin a former the this is an kui gai ne river khang ro ya bok vai khang ran sai ri fila long jang ai ri ya ri ping la chingri na khang ro atam hile kala ga shi masok khawai wang da uk long nipong chon ser se players ping mang la ka bom maning la item audience ping ya ri ping la pong chon se gi chi ya ri ping ning hot ngai dali Match kukleuda ngaingu versus Rarukong Reuki kichine ngaingu versus Rarukong na kawako ni shaka team manager na nishui players this kara misangaulo chena ngasoda ready laga sabi aulo players please ishui limra sangronge chena ngaingu ina Rarukong we players list la kwirami kwai gachi hibodale bokla ke jaire TALUI jersey number ke sebana kuning le TALUI jersey number 9 kick off sa ka ba khangran sai re Mr. Ningshi Bokla here, Mr. Ningshi, back passer jersey number 10. 10 number Thailand, right wing number Thailand, Kapsang Milk, Kathang board, jersey number 7, 15 minutes, jersey number 15, Mr. Ngayam number Thailand across our maker, Makamiali, Mr. Frina, Usir call me from Laga, free kick, SEIKHOR with free kick, jersey number and a quick back on Sadly. SEIKHOR with jersey number, goalkeeper na Mr. Yon Singh Limie number 9 Limilishide number 9 is Muli SEIKHOR jersey number 9 Mr. Nganobam side back Thalai na clearance mi vai sai player sa vai sai ka number na reflex out from the guy sok theda throw in the TALUI number na hunda mathala crossing sa mai TALUI jersey number na mathala crossing sa oi ka Mr. referee na maning mani ngui dali no hi soi hai ri da Makamiao sign KATAMNAO from Laga. Free kick he TALUI number na quick ba. Somtal SEIKHOR number na quick ba kang sai re. SEIKHOR number kasi ba na kuning le free kick chance quick ba kang sa le. SEIKHOR jersey number goalkeeper Mr. Jingrat mi yang ngazak phung laga side back le thalai na short pass meri simung dale mi yang man dale yang ngazak phung la matala na jersey number 10 Mr. Chiang Phang nam thalai na kapsang mi Chiang Phang kap ka board number and number ng paing rok hong rok phung laga ayar sok theda goal kick TALUI goal kick quick back ng sai re TALUI basing na ball
TALUI jersey number goalkeeper Mr. Worship goalkeeper Wang Khang sadly so pass out bunda side back li mathalai pass mere goalkeeper le hanu sidai Mr. Worship Miyang Mandalay holding right man Miyang Mandalay mathalai jersey number 7 SEIKHOR Mr. Quickly heading in a clearance me clear outside there throw in here to sit the TALUI jersey number quick back on side TALUI jersey number 7 jersey number throw in Wang Miyang Mandalay position Young Mandalay Young man the mathalai na sang me here go sang borji Mr. jersey number na clear side clearance me clear outside there throw in the let me sit the jersey number 19 Mr. Facing the mathalai na damage today here go the borji SEIKHOR with jersey number Mr. Ngana bomb na mathalai na clearance me mathalai na clear sa sang e ka class sila ka na ya so clear throw in the let me sit the TALUI jersey number na quick back on side TALUI jersey number 19 Mr. Facing Young number 7 ni hata mi ka ayar sok leader Mr. Fina maning makamya leader let me shit the number 19 Mr. Facing le throw in the chance milishide mathalai na ta mere here ga ta board Mr. Now pump jersey number 4 SEIKHOR number 4 na hitting pasai Miss Basado TALUI jersey number 9 na enemy 8 na head pass ay Miss Basado jersey number 9 SEIKHOR 9 na Basado muna mathalai na right wing na mathalai kapsang may satang ng home tie si Kuida na team captain versus satang ng home tie number 8 na number home nga SEIKHOR number ta sang ay SEIKHOR na pek pasa kamay sa number na ngak lung laga ngak sang ay ladu sitang na bom may pang ta sang sidai na bom na ipangay na number na quick bunda number Mr. Quick jersey number 7 SEIKHOR with jersey number Quick for Puma ni yang man the back pass to Mr. Ngana bom mathalai na kapsang mere katak sang ball cross out sang ball maning mane chawi assistant referee na maning ngui hairi isi tuli male mane isi ngai uma isi SEIKHOR ma mata pai mane chiba offside ni chiba mamya mane da oi red yellow pila ja kang gabang laga free kick TALUI jersey number mathalai katak sang mere katak sang e kulashi laga na makai shok thai da SEIKHOR with jersey number 25 SEIKHOR with jersey number 25 Mr. Somi na mathalai na sang mere here ga sang board number 47 na chest control sa bhungda basai Miss Basado da TALUI number na heading basal shide landu shide SEIKHOR number na kuli SEIKHOR number na mathalai cross sa sang cross sa ga ball ji goalkeeper bana ria mai theda goalkeeper young bhungda jersey number 7 TALUI jersey number Mr. Paul mathalai ka tam ni shide Mr. Ngana bom na control sa ko ka basa ye ka mis control sa da ayar sok theda jersey number 19 na mathalai ni sang ni here sang ball sa tang dang hom dai let me shit the ayar sok ni shide da throw in let me shit the TALUI jersey number 19 Mr. Facing throw in quick away kang sali shit le mi yang ga sak hung da mathalai ne sang mere here ga sang ball ji number na control side miss control side da Mr. Ngana pom na side pick na mathalai na clearance mi TALUI side wa song sang number 6 jersey number 6 na heading in a clearance mi flung laga Mr. Bangbai na katak sang ball ji left wing le sa sang dang ba rok le number 10 ni pang le ta sang ai jersey number 10 Mr. Ungsung na mathalai cross out kung ball ji Ngana bom na number quick pass ni quick na mathalai cross sang mere jersey number 10 versus 14 ga pang rok no hong rok ka jersey number na ngui hairi da Mr. Referee makamyaw kutam yiplung laga free kick jersey number 6 TALUI jersey number 6 Mr. Bangbai mi yang mandale yang ga saklung laga mathalai na jersey number 10 ne mi ka maning mane no ji ngui hairi isi SEIKHOR no ji ngui hairi jersey number no ji ngui hairi masapai mane
อภัยว่าการสังเลยว่าอย่างสังเลยละอาราตาลูอาราตาไม่เด้อคือว่าอย่างสังมีลูว่าการสังมีลูแต่มิสเตอร์ฟรีนะมันคำยาวสั้นนี่พรุ่งเลยก็ลุดลุยเด้อจิตอาตมาสับไปมันนี่ warning นี่เด้อ yellow card คำกามีพรุ่งเลยก็พิจารณาเด็กเลยยารีปิงขี้ขมาทำอะไรเงาเกิดทุยลิชิตเลยเงาเกิดทุยเด็กขังจางเราก็สาดเด้อทิ้งเราเฮาขี้กันที่นี่ฟุตบอลเดพาชกคำยาบาจินะฮิดาเดกองลุยจังไปพิจังไปแล้วเนี่ยพาชกมีให้ใส่ชิววังอินเดียก็สิยารีปิงนี่เทอร์มิงไงยารีปิงนั่งเจ้าชาวบ้านสิเด็กก็ชิววังยารีปิงนี่เล็ดดุยเดพอไงนี่เงาเกิดทุยลิชิตเด้อเล็ดดุยชิตเด้อขังจางเราก็สาดเด้อเงาเราลุยเอาเลยขี้ขมาทำอะไรมิสเตอร์บังไว้ฟรีคิกวิวังมียังมันเดเลยข้างหลังซาเดเลยบอลให้คุยผมแต่มียังมาโพสิชันยังมันเดเลยยังก็จะพลุงแล้วมัดทลายในไทยดำเอเลยมัดทลายกอลเลยเรื่องนี้ก็ถึงทลาย number jersey number team captain มัดทลายในเหตุการณ์ใน clearance มี number team captain Mr. องซุงเนมัดทลาย cross สังสิเด cross สังบอลจีSEIKHOR with jersey number 23 Mr. Jihansa na clear sa sang si de ladu shita jersey number 10 SEIKHOR with jersey number 10 Mr. Jihanpang cross ai ka assistant referee na ngui hai ri isi SEIKHOR mang mata pai mani isi tuli mani de ma kham yaw sa na wi philan ji red yellow philan ji khang ga le si phulong la ga let me shit the free kick delay with jersey number na quick back from outside Mr. Bang Bay mi yang mandale free kick we ba yang ga sak phulung laga mathalai laga sang ngai re ka thak sang ball ji jersey number 47 Mr. Ngorancham na mathalaga ne pass ada he pass mi he goalkeeper le pass ala chile goalkeeper na ka thak sang ngai makai shot the da ayar sok the da SEIKHOR we throw in SEIKHOR we want throw in yet Mr. Nganobong throw in quick away one corner side mi yang mak position yang mandale yang ga sak lung laga ta lai na goal ngalem sang her sang mila ke her sang ball number jersey number 10 goal le tiam sak wai sai ka goal na kitya ko chu me thu heda kala hila ke na makai shot thu heda goal kick goalkeeper Mr. Worshipim goalkeeper wang mi yang mandale position yang mandale yang kesak lu de matalak aina ka thaksang mere center along ka thaksang ka thaksang ball ji SEIKHOR number na heading pasai miss pasa to heda da lucid da miss pasai sala takhui lucid thung laga da lucid da tak tai ka Mr. assistant referee na ngui lui hai re isi SEIKHOR isi to lim le mini khangui le lui hai re Mr. referee na makham yaw san katam mili ship thung laga free kick matic isi SEIKHOR matic habok kita khangna salu hai re jersey number Mr. Pangwei yang gasak thung laga mathala na lemping ni mathala na kapsang mi number na control sa goi phung laga pa cross out kamai sa ye SEIKHOR number 25 SEIKHOR number Mr. Somi na wang ngapai phung laga ayar sok le da lu sit habok le re ngapai ngro ge la lu sit da ayar sok le re ayar sok the da goal kick jersey number ke zban queen le jersey number 23 Mr. Yokmi defenders team captain SEIKHOR team captain Mr. Yokmi na goal kick we wang khang na sa le SEIKHOR with jersey number Mr. Yokmi jersey number 33 thalai ne kathak sangai re kathak sang ball ji number na control sa ku da pek pasai Mr. Nganobom ni milish le Nganobom na pek pasai shi le Nganobom na kathak sang ball ji number 19 jersey number 19 Mr. Tesing na clearance milish le kathak sang ball ji le makham ya le lui da Mr. referee na ngui hairi noi hi ngui hairi hi ma musa bai gi mai ti da Mr. referee na makham ya osan makham ya kutam milu shit lung laga la lu shit da free kick chance mi ba kan sa le matic chango matic ya repeat ki kam tha ma nei hang shon hairi football da pa shon kam ya ba jina
Kong ni chang pai lak pi chang pai lak ina pasok mi ai sai rules ka se matam ni hida da siam mai sai chui wang in nei ta hang shon hai ri hun na khwa long ni nga kal thi phung la ga khang chang ngaro ka sa da ta thui ngaro hau ki ka chi nei ka chi ya ri ping li hang ngai lak hau wei ki wang khla che ka pi chang hau kong ni chang hau chai ta ya ri ping nga che sa pai shi nei ka chui wang ya ri ping li thar mi ngai ni la lu shi ta nga kal thi li re ina mahang mala ngakar thui hari khang sang ngaro ka sa tha tha ngaro hau ki chi ni hi kham tha mare ping pang lak khaya shap lak khaya yaron nau ping mang ei the this is the third community free kick jersey number Mr. Bangbai TALUI with jersey number defenders Mr. Bangbai na free kick chance quick back ran sai re mi yang mamandale position ngaran mamandale free kick wi bang Mr. Bangbai Mr. Bangbai miyang ka sa hunga matalan ka dami kata boarding na opom na just control sa ka hunga number lipasai number quickly lipasai ka ayar sok thieda throw in hi ladui shit the jersey number Mr. jersey number 19 Mr. Tasing na matalan na sang mi here ka sang ball ji jersey number defender SEIKHOR number 33 Mr. Yogmi na matalan na clearance mi the list the TALUI number 7 Pungta Lady home dai sa jangdang home dai ka number Mr. Nganao Pom na clear outside throw in the list the TALUI with jersey number Mr. Tasing na matalai na sang mi here ka sang ball se danger sala ka area long sang lagi TALUI number na kuli side TALUI number versus 9 TALUI number versus SEIKHOR number ngapang roge lalu sita TALUI number 7 TALUI jersey number Mr. Paul simung dele Paul versus Mr. jersey number nganopam ngapang roge nga nganopam na pick pasa ko pungai lalu sita defenders jersey number na mathalai na clearance mi number Mr. Bangbai na heading na clearance mi luiside la luiside hanta lui hansang lui da sajang nang le number na sadly pass mi sok ka police bit pa na ka tewa thak mai na kai da ayar sok te da throw in ni jersey number 19 Mr. Tasing mi yang ka sang ka mathala ka na yar sang mi ka SEIKHOR with jersey number 9 Mr. Kanso na heading in a clear outside number 19 na throw in mathalai na sang mi Mr. Nganopam na heading pasai miss pasa thueda ayar sok thueda throw in the du shit the SEIKHOR with jersey number 9 jersey number 4 Mr. Nganopam mi yang mamandale throw in ma yang ga sak phum ga mathalai na sang mi here ga sang borji jersey number 15 na heading pasai heading pasa phum ga the du shit the jersey number number 17 the call them sak by saik jersey number 25 Mr. Somi na ngak sok phung la ga la lusi tang bai rok le number na clearance milishidi TALUI number bang sang sangai TALUI number na cross ta ka bai sai ka number na ngak sok phung la ga la lusi da number 14 Mr. Warmachuk na mathalai clearance mi la lusi da number 16 SEIKHOR number 16 sajang dang omta khoi number 16 throw in wang khangra sadle SEIKHOR with 16 Mr. Taushut mathalagi ne hersang mere the lisit the cross ko ball jersey number team captain jersey number team captain clearance mi TALUI jersey number 10 bangka sangai ngapai ngok dele number ketewa kana pasai ke miss pasa thueda TALUI defenders jersey number 11 Mr. Mirinsem clear sa sangai ayar solai dia Mr. Nganopam mathalai na hersang mi sajang dang hom dai Mr. Kui versus Mr. Bangbai sajang dang hom dai ka Mr. goalkeeper SEIKHOR TALUI goalkeeper Mr. CPM na Yuan Kui Plong laga katak sang mi center alang sang ngai jersey number 9 SEIKHOR jersey number 9 Mr. Kansoya pasai ke ayar sok thuai goal kick
TALUI jersey number na goal kick quick back kang sari TALUI goalkeeper Mr. Worshipim goal kick uwang kang sam mandali mi yang man position yang mandali goal kick uwang yang kesak phun ke mata lain na panglak talak cui lain ketak sang mere ketak sang ball ji number jersey number 8 na heading pass sai dan lu shit the number na control sa kui bungda kabung mili shide cross out ngai number 8 na attempt sa kai sai ka defenders na ngak sang phun laga Mr. Kui na pass sai pass mi sang ball ji jersey number 11 bang sang sang jersey number Mr. Kanso number jersey number Mr. Yokmi na player say ayar sok tu ada throw in ni Mr. Bangbai na kick back na sal edit to leave with jersey number Mr. Bangbai na mathalai na sang me here sang borji jersey number 9 Mr. Kansoya na kui na simule kui na Mr. Nganobom ni Nganobom mathalai na cross sang e ka Mr. Bangbai defenders na clearance minister hunga number 8 bangla sang number 8 na mathalai cross sang e number 9 and number 7 ni Mr. Paul kaptami ka Paul wi speed na keteu ka thang mai theda ayar sok theda goal kick e SEIKHOR number na quick back man sai re SEIKHOR jersey number kis ban queen nigle SEIKHOR jersey number 23 Mr. Chansa goal kick wang khang sa le yang kesak phunga mi yang kesak phunga mathalai ka sang mere kathak sang ball center lalang sang ngai pangbai nai heting ne clearance mi SEIKHOR number na kathak ta lisi dai re ka Mr. maning ngui hai re isi tuli mulai chuli hawe makham ya ne jiwa masa pai mani da free kick tuli number na kui khabai khang sai re Mr. Pangbai na mathalai ne kathak sang mili hai re kathak sang ball ji jersey number 5 SEIKHOR number 5 na hitting and clearance mi ji mathalai na kap dai re kui Mr. Kui sang sang na hon dai ka Mr. Kui na kathak na how mai te isi tuli mulai mani isi SEIKHOR kui na kathak na how mai te the assistant referee na makhmia wi san khatam awi philan ji red yellow philan sa khang kaw phang ga free kick ki TALUI with jersey number 6 na quick wife ng seri Mr. Bangbai yang gesak phung la ka mathalai na katak sang mai re Mr. Paul li ba sai Paul na heading na cross sound vai sai number heading sang ro phung la ka lat tu shit jersey number 9 jersey number Mr. Ningsi lat tu shit Mr. jersey number 9 cross sound vai sai reflex out with longa yar sok thwe throw in la shit Mr. Nganobom na number Nganobom lungsang side Nganobom na pasai mis pasa thwe ja TALUI Mr. Paul na katak ta mi side katak ta ball jersey number team captain Mr. Jan Sana mathalai na clearance mi katak sang mi number 19 bang sang sang number 19 na mathalai cross ta le cross sa ka ta ball Mr. Nganobom na heading na clearance mi side sender alam le number Mr. Ungsung team captain na mathalai na pasai ball pasai vai ke makhmya le da makhmya khle chu ma free kick SEIKHOR jersey number team captain Mr. Jan Sana quick back na sai re ball boy bing ball ji ele firma serving bom tak le bing le pyong milo ke ji ball boy bing le pongai de le ball boy bing na thum na ball sing de le ka hiwa khira milo na thum mai ball ji tar kar sai re ka tha ko ya long ni hiwa khira milo ball boy bing ari bal le sit tak khana ba song re ba le sit se goal kick TALUI goal kick jersey number Mr. Worshipim na quick back ng sai re substitution le TALUI jersey number Mr. Worshipim mathalai na katak sang mere miss pasai da SEIKHOR number 47 na control sa bungda pasai la dushit da TALUI number ta kuli side TALUI number 10 number li pasai miss pasai shit da number ngai
SEIKHOR number na pasal side sol pasal ke pungda la lisit hansang side hansang lui hanta lui da Mr. Nganau bom bang ta sang Nganau bom na clear sa hung laga clear outside ya ayar sok le substitution lately SEIKHOR jersey number 16 out 8 in jersey number 16 Mr. Taushid out Mr. Ringam in Mr. Ringam he are ZTKL hui sports committee la chang la play yaron na khane Mr. Jersey number 15 number talaga correct yam sai ka number goalkeeper na nayong na da yon khipung laga kathak sang kawai khangran sai re mi yang mamandale position yang mamandale matalaga na jersey number Mr. Chiansa lim short pass me number Chiansa na number Somi sing mi la lusit da Chiansa la nu Chiansa na matalaga cross sang na side Mr. Ongsung na ngak sang mi plong laga la lusit da jersey number 9 ni bang sang sang jersey number 9 versus number ngapang rok dele number in a number set sang dang home rock ngapang rok Mr. Ongsung na pasa khwai sai cross khwai sai ko number na kapta gai ball se sang dang home tai ko Mr. goalkeeper na re mai thai da goalkeeper Mr. Jihan or PM na khui plong laga mathale na kathak sang ni side kathak sang ball ji jersey number Mr. Nobom we bang and number 3 number nang pai kuli side number 10 na mathalai na Mr. Kui li sai li pass mili side kui na talai na si kui da ngom ta kui ball jing hom ta kui phung laga kui ung khawai sai Mr. Jersey number 19 tuli with jersey number 19 Mr. Facing na wang pai phung laga ya sok thei da goal kick ki tuli with jersey number na kui khawai khang sai ri tuli with goalkeeper Mr. Worshbem mi yang ga sak phung ma thalai ga sak sam yai ka thak ga sang ball ji jersey number bang sang sang Mr. Ringam number ka thar Mr. Ringam na pasai back pasalu shidi ka class shila ka na yar sok le da throw in hi la lu shit da tului wi jersey number na quick bai khang nan sai re tului wi jersey number 2 Mr. Ongsung Mr. Wong Rating na ma thalai ga sang mi here ga sang ball ji number na kui ung khabai sai ka SEIKHOR wi jersey number na ranga bai lung laga la lu shit da yar sok le re ayar sok le da tului wi team captain Mr. Wong Rating na throw in wang khangran sa le mathalai ne sang mere here sang ball ji jersey number na pasai Mr. Kui na wa kui side SEIKHOR wi number kui wi na pang da tului number 6 Mr. Pang pai na kui side Mr. Pang pai na simbung dele tuli wi jersey number bang pai bang da SEIKHOR number Mr. Ringam na kui bunda Ringam na Mr. Kui li kam ye Mr. Kui set chang dang hom tai ka ball speed pa na ka te wa thak mai na ka da ayar sok thei da corner kick chance kui khawai khang nan sai re match wi khare corner kick SEIKHOR number na kui khawai khang nan sai re SEIKHOR wi jersey number corner kick mathalai ka thong mai danger sala ka area la ka thong la ngai ka number Mr. jersey number 14 na mathalai na heading na save sami phung la la lu sit da ka thak sang mi le number 9 bang sang sang number 5 na heading na clearance ministry nga pai road le number na mathalai cross sang ngai Mr. jersey number 4 le na jersey number nga na bom sa sang na hom le sa sang da hom da ye ka Mr. assistant referee na maning mane ngui hairi isi SEIKHOR mang muta pai mani isi tadi mulai mani Mr. referee na kong ni ga la lu shit da la team captain na mathalai na ka sam ni side Mr. Kui na simung de lecture number 7 Mr. Kui ball phung man di yang man phung la ga phung ka bai sai cross on bai sai ball with speed pa na ka te thak mai hai da goalkeeper na yuan phung da number Mr. Pangbai ni mi Pangbai na pass session number 10 ni mi side 10 na Mr. Pangbai ni mi side Pangbai na simung le Pangbai mi yang man phung la ga Mr. session number Paul jersey number 7 Mr. Paul lalu shit da jersey number 10 to lay with jersey number 10 Mr. Ongsung na side pass mi wala side
Just number 9 sing number 9 matala call it them say give a receiver call it the create a receiver you call it the create say goalkeeper ile the lega kata kom lak and sung by the dana young people matala young people the some military some board Mr. Pang by hitting in the clearance military just number defenders Mr. Ungreiting hitting in the clearance 33 Mr. just number 33 Mr. Yokmina cross satai goalkeeper bana young people Mr. Warsbiam TALUI just number Warsbiam na young people team captain Mr. Ungreiting the military Mr. Ungreiting young sa pungda matala katak sam board Mr. Yokmi will tapang na sang Yokmi na 25 mi miss pasa tueda TALUI number na kulishi TALUI number 1 pai kulishi number 8 number 10 Mr. Ungsung matala ni Mr. Pauli side pasa milisi number 7 versus number 4 paing roge satsang dang paing ngom roge ayar sokro dai de throw in here hunna kangre salo jawe medic ishit TALUI medic yaripi ina hang singai re yaripi ki kama tham mare khangasi khangsa masala kalo hita the sok pai yak khawi ningrin leader kipa na ka sasing sak hausi kala ali sasing sak hausi ali ningrin leader ka samaning lak mane ka khangreo hina tap sa hau ka da chiwi wang ina ra ka sok nei ka ji yari pingli theng sak ngai kong ni jang khai pi jang khai ka ji ba football we khang cha nei ka ji yari pingli le phap tang sak ngai football de pha sok khamia ba china football de rules ka sema ba china hita da công lý chẳng bay lạc, bị chẳng bay lạc cái xem mía say chui vang cái này cái gì, giờ rồi bình cái tông đi thình sắc ngày lần đi xích ta khung rồi bạc song rồi bạc cái bài sát gì, just number 10 Mr. Ungsung TALUI just number 10 number 19 TALUI number 19 Mr. Paul ini Paul nama talai cross out ke Paul si SEIKHOR number 7 Mr. Kui number 10 ni milih sih number 10 na control side miss control side TALUI number na kulisi TALUI number Mr. Paul amang ina ngasam dali amang ina Paul ngom jatali ngom kui flung laga pas mi kabai mi yang mandali position yang mandali yang sa flung laga number 15 TALUI just number 15 Mr. ngayam ni ngayam na mathalai ni kathak ta mi kathak ta porje just number 8 na left wing nim thani kabwa mi kabwai ka kathak khawa porji SEIKHOR just number 9 is out the on a safe solution runga safe sasang milishide lalishit TALUI number na kitalishide TALUI number na kaptami kapkata porji jersey number na maning mane chilheri nawi jingui hairei ishi SEIKHOR malei mane ishi TALUI mang mata pai mane jiwa masa pai mare himaya hausi jiwa kol chang son haure jiwa masa pai mare the Mr. Referee na makhamiyaw sign makhamiyaw khutam milishit runga free kick SEIKHOR jersey number na quick back na saire Mr. Ringam jersey number 8 na ball je haimi from laga number na kaksang mere kathang kasang ball je Mr. Kui sa chang dang hom dai re si kui da dang hom dai ka ball ba speed na ka teu thak mai na khaida ayar sok the da goal kick mani throw in ni jaire throw in ni Mr. jersey number team captain Mr. Ungreiting TALUI Ungreiting na mathalai na sami lalu sita SEIKHOR number takuli side SEIKHOR pangena TALUI number nang bai kui hungda kasangai kathak kasang board number satsang dang homta khwai sai ka goalkeeper bana remai thueda goalkeeper na young people da Mr. Pangbai le rasang mi Mr. Pangbai le heading pasai ka miss pasai a receiver miss pass ni the quiz ni ka maning sa mani TALUI number na kuri side lalu sita Mr. Pangbai panglong jang side Mr. Pangbai na mathalai na kathak sam mi Mr. Ngano bom na heading in a clearance mi pungda number 47 mi 47 mathalai ka mi number Mr. Kui amang na board pungda re number Kui mathala ka kole tem sai ka kula shilak na makai shok thuai re mathai kol majang sala la mathai ke Mr. Kui re hangai ari tem sa thil majang khar
มาเคยชกที่แค่จีวังหนึ่งสุดได้เลยก็สิสุดเอาเลยก็สิมาสามีเราก็สิฮิปองไงฮิวังเขาเลยจะเขาอะไรละตั้มเลยกราฟิกก็สิฮินั่นเลยทิ้งสักไงอะไรเต็มมาซาจะดีมาสังเคราะห์จีวังหนึ่งสุดได้สักก็จีวังมิสเตอร์เจสนัมเบอร์คุยเลยห่างไงละเขาเว้ยแล้วเลยสิแต่ขังเราว่าส่งเรียว่าเลยสินัมเบอร์น่ะปัสสาวะcross สายก็ goalkeeper บ้านนะย้อนคุยสิเด้มิสเตอร์จิงรันMr. Chingran na matala niya ang gubuna katak sangmin katak isang board TALUI selwang sa sangmin TALUI just number kui tag lagi ni si kui dadang homday ng samday ka goalkeeper ba na ngayon ni ilay de ana kay fu dada yon kui pung ka katak sangmin da board si de Mr. just number 4 na heading na pasay number 10 na kui kawai say ka klasi lagi na ayar sok de throw in ni Mr. Ngano matalay na yersang mi number team captain na matalay na line kapsang miliside kapsang i kakula sila na kipa gamang home ta mata TALUI jersey number amang na home ta ko ifang laga goal kick TALUI goal kick kui kawai kamran sa le kasbana kui nigle TALUI jersey number na goal kick kui kawai kamran sa ile lật lùi xịt ít lùi in ít say call đi đó bông ngay đi scoreline mặc xong một chục lùi xịt xì scoreline mặc xong một chục lùi xịt xì zero akrok theng lùi hay cô zero nani xì đi vô cái bom akrok theng lùi hay cô ini sang na bom mai đi xì akamang là khani mang là mi hao lùi xì đó vô cái bom gì sao phải cái players pin na shot lấy cái nghan cam mi hao lùi cái gì ít lùi in ít SEIKHOR li pongai tali zero akrok thenglak ina wopom dali ili number mi hawlu sei akhmang la khanimang la mi hawlu sei de zero na akrok thenglak ina wopom dali ko ga chi isi SEIKHOR ina isi tali li po ngai ni la li sit ta khang re wak song re wa lu sit si jersey number TALUI number ma thana ner sang mi her ga sang ball ji jersey number 9 cross sound ga sai number jersey number na sa chang nang hom bai class da kana yer sok the de corner kick ki TALUI jersey number na quick back na sai re TALUI jersey number corner kick wang khangran saman dali reti sai re la ta apang khang ka phum la ga ka thong ka vai khangran sai re mi yang mandale position yang mandale yang ka sak phung la mat thala ne dong me ka tha khong bor ji number defenders na heading in a clear side clear outside la lu shit the throw in ni jersey number 10 Mr. Ong Sung mathala ne sang mi her ka sang ball ji SEIKHOR number defenders na pek pasa ko la lu shit ka sang ai ka tha ka sang ball ji jersey number 14 ni bangda sang ai 14 na Mr. jersey number pangbai li mi pangbai jersey number 6 na number 10 ni mi li chide 10 Mr. Ong Sung na side pasa lu chide side left wing ni pasa ai number team captain na mathalai na pass mi li chide short pasa ko ka miscontrol sa thuye da SEIKHOR number na clearness mi li chide la li chit number 47 na takuri chide 47 pang ni TALUI number na pai ki bungda mathalai na cross asang ai ka team captain jersey number Mr. Jehansa na mathalai na clearance mi li chide SEIKHOR number na clearance aksam polji la li chit Mr. Ringam mi bangda sang ai jersey number 8 Mr. Ringam SEIKHOR jersey number Ringam back bastard jersey number la li chit team captain bangda sang li chit team captain jersey number 23 Mr. Jehansa pass ai Ringam le pass mi Ringam na back passa ko li chit la li chit 47 na Ringam ni mi li chit Ringam na semung le Ringam na back pass team captain Mr. Jehansa le mi li chit number 33 Mr. Yokmi na passa sang ai ka TALUI number na pai kui from laga TALUI number na semung le TALUI jersey number 14 TALUI jersey number 14 na pasai kata borji Mr. jersey number 4 SEIKHOR 4 na heading in clearance mi 14 ni bangda sangai 14 na matara ka tak samani site kata ka sam borji number na cross attack pa sai jersey number 15 na ka ball with speed pa ka te thak nai da goalkeeper ba na re mai the goalkeeper ni yon kui phungda matara ka tak samai re kata ka sam borji sender along sangai number team captain TALUI jersey number team captain jersey number na heading in pa sai
ka Mr. Fin ma khamya le tale no wi ching mui hai re hi ba ma sa pai ki jai ti hi da ba su ma ka mui so no ki mai ti de Mr. Fin ma khamya wi san ma khamya ku tam mi le shit prung la ga free kick hi SEIKHOR jersey number na quick vai kan ran sai re free kick wi wang mi yang man position yang man dale SEIKHOR wi jersey number mi yang man position yang man dale jersey number Mr. Ngaranjam na matalay na talaga Korea team sai ka Mr. Goalkeeper aring o ka kajiba kai fu ta da la kai fu post ta da la thei ina yang sang ni kai fu ta da ngo ka ke ga ball ji yon su ke ri mi yang ga phung la ga ball ji ka thak sang ka bai wang mi yang ga phung matalay na panglak ta lai na ka thak sang me ri ka thak ka sang ball ji SEIKHOR set mo song sang sang ei Mr. Nganobang number 10 Mr. jersey number 10 Mr. Jihan Matalay na pasai Miss Pasatu Aida TALUI number na number Paul Milishide Paul na simule Paul na jersey number 19 jersey number 19 Mr. Tesing ni Mishi Tesing na 15 ni mi 15 na number ngabayang roge kulashi lagi na Paul Jayar song leri Medic Yaripi ina hang son hai ri pi ga jang ga ji wa football wi khang ga ni kong li jang ga hai ga ji wa football wi khang ga ni ga ji ma lai ni ai si football da pasok kami ba sina hida da pasok mi ai sai chui wang ani nei ga ji ning ni tip sang tit hau lo ga ji yari ping ni pong ai shwan ni ari da la lu shit da poli ngai ki khama tham re ga ji yari ping ni pong ai football da pasok kami ba sina hida da saju bailak kong li jang bailak pijang bailak ani pasok mi ai sai ga ji ladui da yari ping ni pong ai ni ari wa free kick hi SEIKHOR jersey number na quick vai kan ra sai re mi yang maman position yang mandale yang gesak prung naga matalai teacher sana ka area le number na yating na quality am sa kawai sai ka Mr. Frina maning mane khangui le da free kick ge SEIKHOR number na quick kawai kan sa le ere SEIKHOR jersey number goalkeeper Mr. Jingran na number le pasai number 9 ni mi number 9 si mule 9 versus 10 ga pang roge TALUI number 9 quality am sak vai sai TALUI number ngai number ngak sok long laga ngak SEIKHOR number ngak sok long laga la lisit TALUI wak sang tale ere TALUI jersey number 14 mi yang mandale pol hungman mi yang man ngre mandale jersey number 2 TALUI jersey number 2 matalai na kapta mere kata borji ladui sitta hansang da kata mi sile call area le tala kaina kata mi ka Mr. Goalkeeper na area me the goalkeeper bana yon ke kata sang li side ngom dai re sa sang ngom dai re Mr. Kui sa sang ngom dai ka goalkeeper bana maning mane chot hai yer song success ni hunna ka su hu ni da ayar song sa phung la ga atam bui long le khang ne sa haw ga da atam na thima manu da additional time minute aka hi at chami gai ne arila minute aka hi call thai ki pai tim khani ni arila minute aka hi wang arila pangka pai fu ye ga chi hangai isi SEIKHOR isi talim le ka isi SEIKHOR mang mata pai mani jiba mamya mani jita pai sa si jiba call chang son hauri Jena jiwa masa pai mani da Mr. Frina makhamiawi sign makhamiaw ku tammi prong ka free kick hi TALUI jersey number na quick vai kan sai re TALUI jersey number free kick wi wang mi yang man position yang mandale TALUI jersey number defenders na matalai ka thang sang boards number na kating pasai Mr. Yokmi na pasal shide Mr. Nganaw pong mi pang da sangai half time TALUI versus
TALUI versus SEIKHOR ngaro phung ka first half li 0-0 ina first half li kupsang hai re ari second half li ka tha da ngaro ni le chum ngai si khunna khoi wang yari ping la cha mangai la ayarawa khungai la khunna khoi wang atam media klei ni second half itum kok khasa da yang ngarum ni sit se players ping na break sa da le ka itum audience ping la hunna ka ayarawa khui sa mangai ga wa mang khui hunna ka break sa khui se ge ji yari ping le pongai de le Hello. Our third match, SEIKHOR versus TALUI ngareolaga first half 0-0 waina laying rock dale. Ara hikup ngashida fourth match quarter final we fourth match kanawa match he Naingu versus Siraru Kongareora Chena Naingu Katamnao long we player list Kwirami Aira Ara Siraru Kong Katamnao long we player list he Kataklungi Kwirami Kawai request sa takalene Siraru Kong Katamnao long we football player list Kwirami Kawai Polui takalene Hello. Ya really kajithaya ka sauge. Kachi katha na gari hi high school we compound jili parking side le ka katha bilungli khushok mi ka request ha le kachi katha na ZTKL officials special guests maning ka parking ji high school we compound jili masami ka request ha le kachi katha na sai sa ka katha bilungli Kushok mi kawai request sa le Ramnao or Yautira the match rak yang Kumi sa sa le Chili parking masa mi kawai request sa lui shit le Chiwi apam Chili park sa kawai va guest kala Hello.
parking side le kha ka tha kui long li ku sok myang lo ji request sa de klei ne LOC wi ba king na ka tha kui long li chili uninvited guest bing the park sa kai bing ji ku sok myang lo de request sa de le thank you Hello. Sirarukong we player list. Men's football we player list hi team manager na katha kuilung li hili ka khwira miawlo. Sirarukong we player list. Sirarukong we player list katha kuilung li hili ka khwira miawlo. hello SEIKHOR basi SEIKHOR basi fans mo public lay ground li SEIKHOR basi ground li fans mo public lay akon nem na ko hang mo public lay TALUI basi ba akamang la yang reading kiklang sa cho ina SEIKHOR 1 2 3 jiga na si captain ya ming chansa da wang lo yo masang lay yo kibang amli ja SEIKHOR basi fans ba na si fans mo dai tu la yo imang dai la SEIKHOR fan he yo na si ba vai TALUI basi ba fans mo bam lik lay ai cho na si ne riao se ta ka na si captain ungai thing zimik ta lo yo ina TALUI 1 2 3 jiga mam yak lay cho TALUI 1 2 3 TALUI 1 2 3 ai i lo bang num sa khon jim sa jre TALUI 1 2 3 ungai thing zimik TALUI 1 2 3 ungai thing zimik SEIKHOR basi bang mi malai de le in bang mi hare SEIKHOR 1 2 3 chansa SEIKHOR 1 2 3 chansa SEIKHOR 1 2 3 ringam Hello. SEIKHOR KATAMNAO versus TALUI KATAMNAO Ari second half ngreok vai wang field alung li zangai re Arui ngreora gai first half hili koli 0-0 in the leader Arui hi second half hili decide chagi the leader lay Yarui thum win the sang room say Takar kasa na thumwi apom li chathai salala ara ithumwi second half hi thum palagana yang room li shicha ji Yarui chivli Mike Huina hot khang hot sa da lay kala remind sa da lay SEIKHOR substitution lay the lay 44 in 9 out Kansoya out Sangray Paul 44 in
jersey number 7 of SEIKHOR Mr. Kui na arui hi hopoki da lei Kui na start side Mr. Rancham 47 tafau na ringam li pass mi da Mr. Ringam of SEIKHOR na mathala na ball he kapak vai sai ka outsok thuye throw in by TALUI KATAMNAO long Mr. Ongreiting captain of TALUI jersey number li pass sai Wachok Mr. Wachok and jersey number 5 of SEIKHOR Mr. Soriting Mr. Ringam of SEIKHOR na kui laga jersey Wachok of TALUI na crossing side ka Mr. Zingran keeper of SEIKHOR mathalagay na on the safe side with the jersey number Somiching na jersey number Mr. Kui jersey number 7 of SEIKHOR taklak kahay kapay makaning a player akane radically adri tournament wing chaili fastest player one of the fastest players ne ahi Mr. Kui of SEIKHOR jersey Mr. Somiching throw in sa laga jersey number Mr. Kasaklan na Mr. Wachok na kick sa laga Mr. Sangrefao tafao na quick vai sai Mr. Jingran keeper of SEIKHOR na arui Paul he ko kick sa dalay nim simri gai zingyat we alungili ngreu da khayang bingla ring phai khangreu bingwang la ring phalai na leidak leinai Mr. Sangrefao of SEIKHOR na kick pathalagin sa jang laga jersey number 8 Mr. Ringam the control sa will ga Mr. Ringam na pass miso ko vai sai ka jersey number Mr. Kasaklan precious treasure na kuila ga jersey number Mr. Thank you Mr. Ningshi na attempt sa vai sai ka Mr. Zingran keeper of SEIKHOR na save chalagay na timing chalagay na yon guida safe sa luere Mr. Janpeng Mr. Rancham da Mr. Kui li kam mida oh you are alone jere Ari free kick ki TALUI wi jersey number na ari quick kick sa dalay jersey number Mr. Pangbay jersey number 6 na ari kick sa dalay Mr. Pangbay na chui lang na kick sa da jersey number Mr. Kui jersey number of SEIKHOR with 33 Mr. Yokmi na carry kuijok laga pass mi valu shita Mr. Yokmi another quick vai sai kichigitha kyon lei gai wang na signal mi here free kick he TALUI with jersey number na quick da lei Mr. Pangbay jersey number 6 Mr. Pangbay na arui hi Mr. Bang the kick side delay Mr. Pangbay na kick mathalay sa ongay jersey number Mr. Rancham Kui na Mr. Ongreiting the charge panglangin na sa jersey number li Mr. Somiching na jersey number Mr. Ringam of SEIKHOR li man to man hit at the pass alo Mr. Somiching na arui pass misok vai Mr. Ringam na mathalay na ball singda laga crossing sa vai sa Mr. Ringam na mathalay na pass misok the jersey Mr. Rancham the kick sa tayo ka Mr. Worshipam Mr. Rancham again jersey number of the Wachok with TALUI Wachok heading another heading salga Mr. Apao the heading salu city jersey number of 19 of TALUI Mr. Tasing the misok the Mr. Thank you Mr. Ningshi na kuilu city jersey number Mr. Rancham Mr. Yokmi na kuilu jersey number 5 of Mr. Soriting the pass mila Mr. Kasaklan na control sa with jersey number 10 of TALUI na mathalagay na pass mila jersey number 7 Mr. Nganaupam na mathalay na defense sa the clear sa sukay re Mr. Paul na panglagay na attempt say Mr. Paul TALUI Mr. Paul na throw in sa the jersey number li Mr. Pangbay na another pass sa Luisite ka kapang na ida out of tuere out throw in by SEIKHOR KATAMNAO long Mr. Nganaupam na ari jersey number 47 Rancham li
pass sada jersey number Mr. Kasaklan of TALUI na heading sa lusite jersey number Mr. Ringam na matalaga na kami na Mr. Pangbay na Mr. Kui home vice Mr. Worshipam keeper of TALUI na yon si guida sangalo lead the way da baulaga Mr. Worshipam na kick matalaga na sada aruhi Mr. Saripao na heading sa lusite tuilaga na Mr. Soriting na kick sa kalusit jersey number Mr. Soriting na kick sa lusit Mr. Kui na back pass sa laga jersey number Wachok Mr. Ungsung na kui laga kasaklan na singda mamanda jersey number Mr. Kasaklan na crossing sa ongi Saripao na clear sa chok the defense sa dale Mr. Ungsung na jersey number 14 Mr. Kui na kui lusidai SEIKHOR Mr. Kui na kui laga jersey number limie you are alone diluere Mr. Pangbay na kick sa tayo ka keeper Mr. Zingran of SEIKHOR na matalagay na yon si kuwede announcement na sa dalay iba ningsang lagay na kanakang ka lagang namin sa low kari singbing arwi tinem we government high school we compound li kari parkside the claiming kala chue azingli kari parkside the claiming na katak we lungle thosong mi khawai ji chithei mi delay arwi isi we host night we chief kesi ka sungra delay awi kari parking lot team lay thore jena Government High School we compound le kari parkside the clay thaklagay na kari singbing na thosong miaulo azing le grounding lem le the clay kari parkside the clay bing jinala khusong miaulo chief case ka sungai re awi parking lot malai mada songfuli kham ga pai maning tuai jena chingara da kari singbing na ningkala kai na gajawi kari ji thosong mi hai khawai ji saklak kai na thunle request ka sa ning sirakar Mr. Zingran keeper of SEIKHOR na clear sa sukai re awi throw in jersey number Mr. Ngarancham Mr. Nganaupam sorry jersey number 4 of SEIKHOR na are throw inside the delay ta mai da azing mai da salo the Mr. Nganaupam of SEIKHOR na Mr. Sangripao li pass the Mr. Sangripao na mata Mr. Pangbay na heading na mathala kay na defense salo ite jersey number 25 of SEIKHOR na Mr. Jihan Phang jersey number of TALUI na heading salo jersey number Yok Wachok jersey number 15 clear jersey number Mr. Paul na attempt sa vai chai outsok tuere jersey number Nganaupam na clear sa laga outsok tuere quarter final ne ringpai jersey number Mr. Ngarancham Mr. Kui ka mi vai chai Mr. Pangbay na apai pangis hangau da pangpai lak kai na sao da wasung ungsung da ana kot kui lagam thalai defense da le Mr. Ringam na jersey number 33 Mr. Yokmi Mr. Ngarancham na jersey number le misli site TALUI with jersey number Mr. Ungsung Mr. Sangripao na clear sa lu site hida da ball he arwi second half ngel da clearly SEIKHOR 0 TALUI 0 da hida da le Mr. Pangbay na another kick milusita are Mr. Sangripao na clear sa sok luere ta foul da chui lak na thak sok luere SEIKHOR versus TALUI katamnaw long rel da clay matta da tui hau da arui call 0 na arui le da le corner kick ki are TALUI katamnaw long with jersey number Mr. Paul na Mr. Paul we awi 7 daga biye daga figure dila interrogation mark tada what is the love where is the love kasi mo ngay na Mr. Paul na kick matala ka na goal deliver side chui lang na jersey number na matala na clear sa sok with the SEIKHOR with jersey number Mr. Ungsung TALUI Ungsung na another attempt sa by Mr. Paul na la Mr. Ningshi thank you na kick sa laga out sok hai re mathai attempt after attempt sa laga out sok thui re kari hi thosok maman hai re ningkala kai na kari khuisok maman hai re arui katha kuilung le remind sa lu sit le kari singbing Government High School we compound le the clay kari bing
Kuisok Mr. Raulo Arui Siwi host night with chief case kasungai re awi parking lot malay mada Arui songfuli kamai delay jiwangena kari simina kathakoi lungle hangdakley apam juina kari thosok mihai khwai ji kya gashina polui da chithai mina Mr. Zingran of SEIKHOR keeper na Arui Paul him Mr. Chihansa captain le pas mi bai ka Mr. Kasaklan na heading sa lagaw chok tuire Mr. Zingran Mr. Sangripao stopper number 44 of SEIKHOR na chui ilak na Mr. Kwikui na heading sa laga Mr. Pangpei na control sa kui laga Mr. Pangpei na pass sa viren Mr. Ong Rating limi ka sa ye Mr. Ong Rating captain of TALUI KATAMNAO long na kaptai ka Mr. Zingran keeper of SEIKHOR na safe sa hui da Arui Paul he kick sa ida le talang kick sa la jersey number Mr. Yokmi Mr. Tapao na another panglaki na kick sa lusite Mr. Paul na where is the Paul da home by out chok tuere out throw in by SEIKHOR KATAMNAO long Mr. Nganaupam jersey number 4 na jersey number 47 ngan chamli the pass mi da out chok hai re out throw in by TALUI KATAMNAO long jersey number na throw in sa laga Mr. Paul le mi ka bai sa ye Mr. Sangripao na defense sa da Arui Paul le out chok tuere Mr. Sangripao na Mr. Chihansa le pass mi da Mr. Chihansa captain of Mr. SEIKHOR na kick sa laga jersey number Mr. Ong Rating captain of TALUI na kick sa da out chok tuere Mr. Soriting of SEIKHOR na jersey number Mr. Ringam Mr. Kwikui Mr. Kasaklan na kick sa Mr. Somijing Mr. Kwikui na singmaman na jersey number 14 of TALUI aning ni panglang na charsang rok Mr. Kwikui na Paul ni kapsok ka vaisa ye jersey number Mr. Ungsung Mr. Ngaranjam na kui ka vaisa jersey number 19 of TALUI na kapsok ka re Mr. Paul Mr. Ngaranjam Mr. Yokmi na kui luisita Mr. Chihansa captain of SEIKHOR KATAMNAO long na jersey number Mr. Somijing na control sa with Mr. Kasaklan na panglain na defense sa Mr. Kasaklan na kick sa ye ka class sila kay na block outside eh Mr. Soriting jersey number 5 of SEIKHOR na Arui here throw inside the dele Mr. Soriting of SEIKHOR jersey number 5 na Mr. Chihansa li pasa da Mr. Chihansa na crossing matala ka na ay kui na yung karak heading sa ka kita khangwi le ga wangin na referee na signal mi hai re Mr. Worchipem keeper of TALUI Arui kick side the lay Mr. Worchipem TALUI keeper dynamic sala kay nga beng la kay na leader lay Mr. Worchipem Mr. Chihansa na defense the heading in the defense so kay re Mr. Sangripao na Mr. Somijing jersey number 25 of SEIKHOR jersey number 15 of TALUI na matala kay na temsa kay Mr. Ngayam na yung tay ka speed tak may da yung tada SEIKHOR jersey number 5 Mr. Soriting li masar may kawai referee na warning miere na matalaga ng real by fra na matamay na salo da yellow card aka so kay re thank you the accept sa ye anala free kick ki Arui TALUI KATAMNAO long way jersey number Mr. Ningshi Mr. Thank you na Arui free kick quick delay Mr. Ningshi
jersey number 9 of TALUI KATAMNAO long. Mr. Ringam and Mrs. Yokmi wall sa delay. Mr. Ningshi now kick side delay free kick. Mr. Tapao na heading in sa laga. Kusok na jersey number Mr. Yokmi na defense sa jersey number 19 of TALUI na Mr. Jersey number Mr. Kwikwi, Mr. Kwikwi. Wow, Mr. Kwikwi na panglaki na quick vice jersey number 9 jersey number 9 Mr. Ningshi, Mr. Thank you na chui laki na kick sa tayo ka Mr. Jahansa captain of SEIKHOR na Mr. Ranjam de pass mi laga Mr. Yongmi Mr. Kasaklan na heading sa lusit jersey Mr. Wachok Mr. Kasaklan Mr. Wachok Mr. Pangbay na attempt sa yung long shot sayo matalay na sayo ka outshock to ere Mr. Yok, what? Mr. Ranjam na arwi crossing sa ba yung delay? Mr. Ran back pass sa laga jersey number li. Ran pang Mr. Pangbay na jersey number. Mr. Paul Miere, Mr. Ningshi na control sa ko laga Mr. Kasaklan jersey Mr. Kasaklan na Mr. Kasaklan na sa ko sa ka Mr. Zingran goalkeeper na talaga ni yung ra laga all this safe ra side defend ra side. Mr. Zingran, Mr. Jahansa na Somi Jing, jersey number of SEIKHOR 25, jersey number 25. No, sorry, tingli mi advice ay ka outshock to ere. Are we throw in by SEIKHOR? Mr. Sorry Ting, jersey number 5 na, jersey number 15. Mr. Kasaklan na kuilusi tayo Mr. Ungsung na, jersey number nganaupam Mr. Pangbay. Mr. Sangripao. Mr. Somijing na matalakay na kuili kapta mi laga Mr. Worshipem keeper of TALUI na Yonsu kuida safe side atam mi mit wa maman khangrewi mathamaman goal na yam maman na goal hi mazang rok le dele Mr. Jahansa Chief Case Rasung Gajang Gahaina Athang Hang the Claykari Gising Bingji Ka Serious Sam with the Quiming Sangai Tanghu Tuishaser the later Athang San Migaji Kari Ari they name government high school we compound Kari Parkside the Claybing Taklak Katak Wilungle Karira to Song Miolo issue with Chief Case Rasung Gajang Kat Tire San Samaning Ne Taklak Kailungle in the tomb Parking Juida Kusong Miai Gavai to Michite Mina. Second half, TALUI KATAMNAO long versus SEIKHOR KATAMNAO long real laga TALUI KATAMNAO long with jersey number apangang si khangka mil arwi jili hibak mathayer thure scorer baji goal gajang baji jersey number 7 Mr. Paul na kola gajang da 1-0 delay Mr. Paul na Mr. Ningshi na arwi hi phungzat talay Mr. jersey number na Mr. Pangbay na defensa luisitare Mr. Kwikwi na quick vice ay atam le Mr. Rating captain of TALUI na jersey number Rating of SEIKHOR na Mr. Kwikwi na control sa luisitare jersey number Mr. Rating captain of TALUI na matalakay na ang defensa sa talay Mr. Kasaklan jersey number 17 of TALUI na
pass mi dai yok Wachok le Wachok jersey number 8 Wachok Mr. Wachok Mr. Nganaupam Mr. Ringam Mr. Ungnaw Ting Ungreiting, sorry, Mr. Ungreiting, the heading salad out to again. Are we throw in by SEIKHOR KATAMNAO long jersey number 23 Jihansa, captain Mr. Yok quickly hear me. Jersey number Mr. Ranjam SEIKHOR with Mr. Ranjam Mr. Ringam Mr. Pangbay na clear sa sukta Mr. Jihansa na quick vice out to ere. Are we throw in by SEIKHOR Mr. Jihansa na throw in sa mila. Mr. Ranjam na migapay sa Mr. Pangbay na sa da Arui defense ala. Mr. Sorry Ting, jersey number 5 na kui. Jersey number 15 of TALUI na. Jersey number Mr. Jihansa captain of SEIKHOR 23 na kick saye. Oh, keeper Mr. Worchipem na mathalagay na safe side eh. Kari parking ji kathak wilung le hang dak le apam jui na thosong me khawai government high school compound le khamai dak le kala ground lem le dak le kari car truck ka khamai dak le ji kathak wilung le thosong me hai khawai gi ji latri dan thumli ji thai mi de le arui isiwi chief case ra jangai re kham khawai apam ma le ma da sakla kai na thumli ji thai khami na Jena kari kising bing kathak wilung le kari thosok hai kawai ji na tumle latui da phani ung sak tale Mr. Zingran keeper of SEIKHOR na arui hi goal kick side le Mr. Zingran Mr. Nganaupam heading sa by Mr. Pangbay. Sorry. Mr. Ranjam. Mr. Ungreiting keeper na Mr. Saklan na kui vai sa ka outsok to ere. Mr. Ringam na throw inside the lay. Mr. Ringam na Mr. Nganaungam le. Mr. Nganaungam na control sa welcome Mr. Nganaungam na Mr. Ringam na pass mi vai Mr. Nganaungam Mr. Jihansa captain na arui police maman misok kawai sa arui throw in ni Mr. Jihansa Mr. Pigui Mr. Pangbay na defend sa the clear sa sok luere clear side Mr. Nganaupam na Mr. Sorry Ting na panglakay na Paul Hay out Moham jat laga arui poli kapso kay re Mr. Kasaklan na come with the TALUI Mr. Kasaklan na come with the jersey number 7 Mr. Paul the quick back Mr. Zingran keeper na matalaga na clear sa so kay re jersey number na come with the SEIKHOR with jersey number Mr. Rancham na quickly pass misang na Mr. Quickly na oh jersey number 14 of TALUI Mr. Wormachuk na matalaga na clear sa so kay re aru throw in by SEIKHOR KATAMNAO long throw in by SEIKHOR KATAMNAO long. Paul Hivak man down medic assistant tarasai medical assistant Emergency announcement sao ke yarui na thalak ke na khilo emergency announcement VIP parking li kari park side the glebing kala high school compound li park side the glebing ji ka thak wilung li soccer ground wa kari ji divert sasang miao lo
VIP makhaning ZTKL official makhaning ding kala program li kazang makhaning mi bing na tumui kari ji ka thak wi lungli soccer ground dak divert sa sang lo parking ji laga guide ka thak wi lungli soccer ground li guide report sa lo ka thak wi lungli soccer ground li guide report sa lo VIP parking kala high school compound li kari park sai dak le bing ji within 5 minutes ni ka thak wi lungli clear sang lo lan lui shit VIP parking kala high school compound li kari park sai dak le bing ji 5 minutes we long clear sa melo the request kasane emergency request nei VIP parking kala high school compound ni kari park side the lebing ji masa ka bai na masa bai ka soccer compound soccer ground ji li ka thak we long kari ji jibak diver sa sang miao lo guide ping na parking ji yang sang milo soccer ground ji li guide ping na report sa milo lalu shit soccer ground ji li guide ping na report sa milo kala parking ji yang sang milo VIP parking kala high school compound li kari park side dak lebing ji katha pui lungli kari ji khusok me laga soccer ground ji li report sa jang milo VIP parking kala school compound li kari park side dak lebing ji soccer ground li kari ji divert sa jang miao lo guide ping na thang milo Arwi jersey number 7 of SEIKHOR Mr. Kui na Arwi free kick Kui the lay free kick Mr. Kui jersey number 7 of SEIKHOR na Arwi free kick Kui the lay matala kaina thaijang laga kha chuinai da outhok tu yere Mr. Pangbei Mr. World Japan keeper of the Louis Mr. Pangbei na Arui kick side the Mr. Pangbei na chuilang thaijang da Mr. Soriting na heading sa da all the outhok to ere medic hopok lagi je đấy Arui hun gawi ngle khi ka lấy gai vai na Arui sak zik tiêu ka lấy gai vai na Arui greu lagi je đấy
blue na arui talui katamnao long na alu Mr. Pangbay na throw sa ida lay Mr. Pangbay na Mr. Ningshili Mr. Sorating of SEIKHOR na three lagay na tayo Mr. Kuikui Mr. Sorating na clear sa the jersey number of Mr. Warjipem keeper out of tuere arui hi corner kick hi jersey number 47 Mr. Rancham of SEIKHOR katamnao long na arui hi corner Mr. Ringam le pass mi na Mr. Ringam misok vaisa Mr. Ningshi of Talui na Mr. Nganaw Naupam na kuy ka vaisa oh Mr. Zingran keeper yon tay hay da ko la ga sang lui re Talui 2 SEIKHOR 0 the arui second half ngora gai lead da lay critical salak kahai thrak talak kahai atam chigtha leiba pam mai keeper kya ka them la markhali ground level na macha du da sakla ke pounds ka saji jersey number Mr. Jihansa na arui policing jat mamandale jersey number Mr. Jihansa jersey number 23 of SEIKHOR captain the Mr. Kuikui na control sa with the Mr. Kuikui na pass misok Mr. Ungsung the jersey number 7 Mr. Paul Talui with jersey number Mr. Paul the control sa will go crossing sa vai sai Mr. Nganaupam the clear sa sok luere throw in by Talui katamnao long throw inside the lay Talui katamnao long versus SEIKHOR katamnao long ari quarter final second half real the clay hili Talui na 2 SEIKHOR na 0 the lay Mr. Zingran keeper of SEIKHOR na thalagin na 3 lagin thaisang ai Mr. jersey number na ating sa will ga jersey number of Talui na kick sa da Mr. Sorating na kui vai sai out to ere Mr. Nganaupam jersey number 4 of SEIKHOR na kick sa lui site Mr. Ringam na heading sa laga Mr. Pangbay na control sa kuye Mr. Pangbay na policing ta mamanda Mr. Pangbay na jersey number Mr. Watchokle Mr. Ungsung na Mr. Rancham iliktiaw ko sa lay kay bangay na referee na kun kang sam sa kay re game he kun ko ilung lik yang sa bangaw ra Mr. Rancham jersey number Mr. Nganaupam Mr. Apao Mr. Warjipem keeper of Talui na matala kay na timing chala kay na clear sok side eh Mr. Nganaupam of SEIKHOR kajigtha lay bang offside ni da fall ni da signal mi ere throat Mr. Sangripao na ari throw in sa mi ere Mr. Rancham jersey number Mr. Wachok Ungsung na nganaupam Mr. Zingran keeper na safe sa luisit haire Mr. Nganaupam na tuilagay na haisang da jersey number na Mr. Yokmi na heading sa kuya Mr. Apao na kapsang na Mr. Kuikui keeper of Talui Warjipem mathak jangkat ay timing thailagay na ball ji safe sang sa luire Mr. Warjipem keeper of Talui jersey number 1 talagay na pass sa tayo jersey number Mr. Ungsung na control sa kuya pass mi baye jersey number Mr. Nganaupam defender of SEIKHOR na defense sa the keeper Mr. Zingran na kuya Mr. Zingran na kick sa luisite kick sa da Mr. Pangbay na heading sa da Mr. Rancham Mr. Yokmi substitution lately SEIKHOR with 5 Sorating out
29 Tajang in. Another substitution. 25 out. 41 Izra in. Nanik zang na nasi Kamhaya Saruno. Mr. Jihan Sana quick vice jersey number Saklan na clear sa sokaire. Corner kick. Are we here? SEIKHOR KATAMNAO long na are we corner kick delay. Jersey number Mr. Ranjam na Mr. Kui na heading sa ka outfok tuere. Mr. Pangbay of TALUI na kiksa the jersey number Mr. Nganaupam na kui Mr. Zingran keeper of SEIKHOR na kui Lucy Taire. Mr. Zingran na here me the jersey number Mr. Ranjam, jersey number Mr. Yokmi, jersey number Sangrei Paul Mig Vice Mr. Ungsung of okay outsok Luhere. Are we another throw in by Mr. Sangrei Paul of SEIKHOR. Mr. Sangrei Paul na Ranjam li kasi kita legay bangin na signal mi hai referee na. Another substitution ibang TALUI. 17 Kasaklan out. Jersey number 18 Rin Ngayong in. Nagazangay na si team Kamhay Mai Khyang Sar no. Mr. Ranjam of SEIKHOR na aru kick side delay free kick advantage si SEIKHOR na quick delay. Mr. Ranjam na chala kan thayong ay ka Mr. Pangbay na heading na defense of the Mr. Nganaupam na control sa kuilo ka Mr. Nganaupam na control sa kuilo ka pole jersey number 29 offside na si Luire. Mr. Warjibem keeper of TALUI. Mr. Pangbay jersey number 6 na ari goal kick side delay free kick quick delay Mr. Pangbay jersey number 6 of TALUI KATAMNAO long the tree lakay na matalakan tayo sa ngayon. Mr. Nganaupam na clear sa akbay sa delay outfok tuere ari goal kick by SEIKHOR. Mr. Zingran, Mr. Nganaupam, Mr. Izra, Mr. Jihansa, Mr. Ngayam, Mr. Ningshi, Mr. Ungsung, Mr. Sangrei Paul, Ungsung na pass me vai sai Mr. Paul, Mr. Ningshi, jersey number 9 nali na si team na naram na Mr. Ningshi, thank you da talang na call ava another goal score sa visita TALUI KATAMNAO long 3 SEIKHOR 0 the second half ida ng real delay ning suita kai masase ning haklai na lei delay SEIKHOR KATAMNAO long arila si equalize sa with da ning haklai na kajihan hagwi lungle Mr. Ringam na tan na talagay ng real delay Mr. Sangrei Paul, Mr. Pangbay na clear sa Mr. Sangrei Paul, the crossing sa goal attempt sa laga teo na na makay tuye da outfok tuye corner kick by Mr. Ngarancham, corner kick by Mr. Ngarancham of SEIKHOR na arui corner kick deliver matalang sa ko ngayon Mr. Pangbay na heading sa clear sa Mr. Nganaupam Mr. What Yokmi okay jersey number Warjibem keeper of TALUI na matalakay na talaga na safe sa Luire
Mr. Ward Jibem keeper of TALUI na chui lang na call it haisang da Mr. Zingran keeper na khui lusit hai re safe sa lui re Mr. Zingran da chui lang na haisang da Mr. Pangbai na heading in na sa lusit eh defense sa lusit le jersey number Mr. Sorry thing jersey number Mr. Jahansa captain of SEIKHOR na aru polling pong jatale Mr. Izra na player sa laka outshot to ere aru hi additional time hi 3 minutes additional time sang ere Mr. Rating captain of TALUI na throw in sa laka jersey number limit ai Mr. Izra na Mr. Quickly Mr. Warmachuk out throw in by Mr. Ringham of SEIKHOR Mr. Ringham jersey number Mr. Yokmi Mr. Izra, Mr. Jahansa, Mr. Ningshi, Mr. Wachok, Mr. Paul Limik, Mr. Nganaupam, the defense pangline sa the lake, clear sa, Mr. Nganaupam of SEIKHOR na, jersey number 4 na, aru Paul Pung Zamanda, pass mi shok kawai, pass mi kawai yang the lake, pass mi the lake, Mr. Nganaupam, the pass mi shok, Mr. Quickly, SEIKHOR jersey number 7, Mr. Quickly na goal ang score side eh. Pingpai SEIKHOR with him, Mr. Quickly na talaga na goal ang score side eh. Medical assistant takar side eh. Pei pang khangaveng aga jo walu athang wijia tortoise thai da hang dale kai re tukso khaulo arui hi TALUI KATAMNAO longwei Mr. Ningshi na kick off sa bogai re Mr. Pangbai na tabu kathakta laga Mr. Paul na quick vice ay Mr. Ringham na sorry jersey number of SEIKHOR na player sa sokta aruhi corner kick by TALUI KATAMNAO longwei Mr. Paul na aruhi corner he deliver side delay Mr. Paul jersey number 7 of TALUI na aruhi corner he kick side delay Mr. Ningshi jersey number Mr. Keeper Mr. Zingran of SEIKHOR KATAMNAO long na yon se gui laga safe side eh thakta lui site jersey number 18 Mr. Ngayam jersey number 14 Mr. Izra clear sa laga defense sa laga outsok tu ere Free kick by Mr. Pangbai of TALUI KATAMNAO long jersey number 6 na arui free kick hi kui delay Mr. Pangbai na talaga na Mr. Zingran keeper na sa vai sai jersey number of TALUI na attempt sa vai sa delay Mr. Jahansa captain of SEIKHOR na Mr. Jahansa the carry singma Mr. Rating captain of TALUI na defender sa the outsok to ere throw in by Mr. Jahansa Mr. Ranjan Mr. Ringham jersey number 8 of SEIKHOR na attempt sa vai sai ka ikajigada magcha lai gai wangai na referee na signal mi hai re
Mr. Pangbay, jersey number 6 of TALUI na kiksa laga jersey number Mr. Izra. Mr. Izra jersey number Jihansa, captain of SEIKHOR na jersey number Limi laga Mr. Ngranjan jersey number 47 na jersey number 23 captain of SEIKHOR Mr. Jihansa Limi laga Mr. Ungsung, Mr. Ringam, Mr. jersey number 9 na 19 na sorry. Mr. Ungraiting captain na clear sa sok luere, out sok tuere, throw in by SEIKHOR KATAMNAO Mr. Ngranjam, jersey number 47 na throw in sa laga jersey number le Mr. Yong Mili jersey number Izra na kiksaye jersey number atam wilung le khangreo sao da atam tai re SEIKHOR KATAMNAO versus TALUI KATAMNAO reo laga TALUI KATAMNAO na 3 goals SEIKHOR na 1 da ida da kupsangai re Adam namak lady shooter. Ari play Huey. Man of the match. Man of the match ita declare saura. Ari. TALUI KATAMNAO versus SEIKHOR KATAMNAO Kangreo Hili. Man of the match. He TALUI KATAMNAO we jersey number 9. Mr. Ningshi Aikana Creator. Mr. Ningshi from TALUI KATAMNAO man of the match. Sambang gahay ni Chena awi man of the match we prize Kuiru Unkayap Zimik Ishiwi Sirarukong we headman na hand over Samirano. Yari na apang gagapay mga samhayas eh. Next match we have Ngainu versus Sirarukong. Ngainu versus Sirarukong.